Da, još se došli na branje. Uvijek rukovo. Da? Čekaj, Andreja. Jako to drago. Šta smo radili zajedno samo koliko? 10 godina, ja sam 12 godina. Znači, sorbi ću to ekipa. Aj stike mene. Me slušao po... Sve to. Mada... Čelo vojske, koji smo pojeli što je vojska. I on je sam počeo da pravi. Centralni deo današnje svečanosti. Defile nebeske vidre. Načelnik generalštaba Vojske Srbije. Lovaca presretača. I par jurišnika odao. Nalazi se komandant vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, general-major Ratko Život Vojske Srbije. Na čelu podešelona potpukovnik Srđan Dzumnjak. Što predvidio? Dava se motorizovani ešelon sa 13 podešelona. Podešelon specijalnih snaga. U sastavu podešelona se nalaze timovi za nalazi se sve raketnih diviziona. Pratimo prelet. Samo malo da prođeš, ovaj nije, a ona je ceo. Da je tako.
tačno nalazi. Selo. Jak se selo, točno meni to super. Kako digne ujutru kao drži